mureke dukore kuko gukora ni byiza mu by'ukuri. Imana ibiri kumwe n'abakozi buri munsi. Imana ihira abakunda gukora, Imana ntikunda abanebwe. Niyo yavuze muri Bibiliya ati wa munyabute we sanga ikimonyo witegereze icyo gikora kiyubakira inzu yacyo muke kabisa. So namwe rero nimukore mushyiremo imbaraga. Imana ikunda abakozi iyo akazi wagahaye. Mu by'ukuri hari n'ahandi havuga ngo umurimo werekejeho amaboko uwukorana umwete kandi ukunze. Iyo wakoze umurimo wawe ukunze mu by'ukuri Imana iguhereza umugisha. Mwaramutse mute aba VIP ndabasuhuje kandi ndabaramukije aho muherereye hose. Ndababwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Cyane cyane wowe udahwema kudukurikirana buri munsi. Wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel, wawundi ukunda kumereza like, ndababona rwose abantu b'inshuti zanjye kandi ukabukunda gusharinga video zanjye. Mu by'ukuri Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero nawe ukiri mushyashya n'ubwa mbere wenda ufunguye YouTube ubona iyi video yacu uyiguyeho, ndakwinginze banza ukora aho hasi urabona akamenyetso ka subscribe. Numara kubona kuri kukanda kuri subscribe urahita ubona ahandi handitse mu by'ukuri akantu kakazogera uhita ugakandaho, bizajya bimenyesha ko buri munsi ko turi kuye video uzajya uwa mbere mu guhita uyibona. Naho ubundi bimwe mu byo dukora no gutanga prediction za football kabisa, dutanga amapani ameze neza. Reka mbanze nshimire aba VIP n'aba VVIP zibanye mezami. Wayo ewana, murabibona ko ku munsi w'ejo kabisa ibintu byari perfect. Ariko by the way nanone abantu ba hano kuri YouTube, namwe abantu mwakurikiye video yose yo ku munsi w'ejo n'ubundi ama equipe nkuko bisanzwe muri kino cyumweru, subiramo video wumva amakipe naguhaye ushake resulta urasanga ari munange 100%. So aba VIP rero mu by'ukuri hari nk'abantu mu by'ukuri baba bashimisha. Hari ukuntu umuntu aza akaba adafite ubushobozi bwo guhita yinjira muri groupe, kuko nkuko nabibamenyesheje hari amafaranga bisaba, hari ubushobozi bisaba kugira ngo joining groupe zacu. Hari igihe umuntu aza adafite ubwo bushobozi bwo guhita yinjira muri groupe yacu. Si byose bibaho cyane rwose, ndabyemera. Uyu nguyu yaraje tubanza kudiringa mbwira amafaranga ya groupe, arambwira ati rero ukwanga kujyamo ukwanga kubikora, ahubwo nuko ntayo mfite dukeya. Nifuzaga ko wamfasha ukampa ipari y'uyu munsi yakora win nkabona yo guhita ko unshyira muri groupe. Murakoze, wabyumvishe? Nuko ndamaze nisebwe numva nari nangiye murabizi ko ntakunda ama pay after win, murabizi ko ntajyana nayatanga. Ibyo ngibyo nari ngize ngo ni pay after win ambazo. Ndamaze nise nukucyumbajije igisabwa kugira ngo ubone ipari. Arambwira ati nyine mfite makeya, mwamfasha mukama iy'uyu munsi nkabonera. Nuvuga ngo yari afite makeya yo kuba maye, afite nayo kugira gute nayo guhita terekaho. Ndamaze ngo makeya ngahe arayambwira, numva ntago ari business mbi. Amafaranga arayanyohereza mukubita nimero arayanyohereza ngaho yaramaze kuyanyohereza kabisa. Ewana ahangaha mpita mukubita ipari na mukubise odi ya 4 umuvandimwe nguyu kabisa. Ewana mu gitondo nari ndimo mubwira ni congratulations wa my screenshot, arangije aradushimira cyane kabisa. Aturakoze cyane muvandimwe, wakoze. Ndamubwira ni wakoze kutugirira icyizere. Hanyuma si uwo nguwo wenyine, kuko hano hari n'undi nawe mugenzi byari bimeze gutyo. We bijyana murenza, arambwira ati nuko urubanza arashiza nk'amezi 3 nabona ibintu nk'ibi ngibi. Kubona twatumukubisa odi imeze neza cyane kabisa, ibintu bigenda neza cyane 5 kuri 5. So nawe rero witinya ngwino twegere utubaze kujya muri groupe ya VIP kushira kuri no nimero. Nubundi iyo nimero niyo batwandikiraho ni 0794486332. Tubaze kujya muri VIP bisaba amafaranga ngahe, VVIP bisaba amafaranga ngahe, ese biba bimeze gute? VIP nabo ipari bari bafite ku munsi w'ejo niyo ngiyo mu by'ukuri nayo yari urumva ko ibitandukanye niyo twahaye babandi babyumvise, kandi ugasanga ibintu bimeze neza. Aho nyiriye kuva kwa gatandatu tumaze gukora amapari 10, hatsinzwemo ipari imwe 9 yarariye.
unyomoza ntera amabuye naragiza nababwira ngo abataje none nabwo bazi byabaye mubareke bagume mu mandazi mezami mubareke bagume mu mandazi kwebwe turi mu kazi. So twandikire rero utubaze ibisabwa, utubaze amafaranga utwishyura niba arangahe, utubaze kofi utugurira nangahe, maze ubundi tubashe kuba tugushyira muri groupe zacu za VIP ndetse na VVIPs. Hanyuma ku munsi wo kwa gatatu narabibateguje tuba dufite collect score yizewe cyane kabisa. Uyu munsi dufite odi 128. Okay, mama yake na mama madrimia odi 128 bwana nyandikira nimero ni 0794 44 786 umbaza uti se bisaba iki kugira ngo mbane iyo pari ya collect score, ese VIP byo bimeze bite, VIP bimeze bite, maze ubundi tugusobanurira narababwiye ngo 24 heures amasaha 28. Niba hari umuntu wigeze anyandikira kambura, niba hari umuntu wigenje gutangira gufungura comments zanyu, ariko by the way mugenje ntago nkunda umuntu uzanobera mu kazi kanje za comment mujya kwandika ku bandi banyamakuru utukana uvuga ibi. Njewe niba umvugiye kutukana ugiye kuvuga ibintu bitameze neza nabireka, ariko ugira discipline hangane niba utanishimye niba ufite n'ikibazo uzucyandike ukitumenyeshe tugufashe niko bigenda, ariko ibintu bya discipline nkeya byo mube mubyihoreye nyaboneka birakubitisha birakubitisha cyane rero. So mugire vuba rero muri comment mutubwire mu byukuri ukuntu mwishimira service tubaha, ukuntu gahunda ziba zimeze. So collect square rero n'uyu munsi muze kutwandikira hakiri kare ibintu tubigenze neza cyane. 5 kuri 5 byitwa amatangazo ubwo mbivuyeho nagiye ku makino y'uyu munsi. Uyu munsi rero ndaza kubarebera ku marushanwa abiri, hariho ikiritwa Under 21 European Championship cyangwa se ni Euro y'abatarangije imyaka 21 hariya ku mugabane w'Uburayi. So bageze muri kimwe cya kabiri rero hasigayemo ama ekipa ane birumvikana. Ekipe y'igihugu y'Ubwongereza abatarangije imyaka 21 iraza kubikira n'ikipe y'igihugu y'Ubuholandi abatarangije imyaka 21. Abongereza bageze ahangaha barasezereye muri kimwe cya kane. Ekipe y'igihugu ya Espagne bayitsinze ibitego 3 kuri kimwe, mu byukuri bari barimo baguruka cyane. Hanyuma ekipe y'igihugu y'Ubuholandi yo igeze ahangaha yarasezereye Portugal iyitsinze igitego kimwe ku busa. Hanyuma ikipe y'igihugu y'Ubugermane cyangwa se Ubudage German Under 21 yageze ahangaha isezereye Abataliyani batsinze ibitego 3 kuri 2 muri extra time. Igiye gukina n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa kabisa. A1 statistics zakubwira iki nko kuri match y'Ubufaransa n'Ubugermane n'Ubudage muri mikino 5 iheruka batsinzinganyije 4, Abafaransa batsinda 1 n'Abagermane batsinda 1. Hanyuma rero iyi match ndibuze kuza kugusaba n'ubundi kuza kuba umfasha ukigurira Abagermane kuza kuba batsinda umukino cyangwa se bakawunganya. By the way uretse ko no kugura over ya 1.5 muri no mukino nayo. So iyo nayo rero nindishwa diro imeze neza 5 kuri 5. Mureke tuzamuke muri cya gikombe cy'isi, ariko iki gikombe cy'isi uburyo nakiririmbye we naracyamamaje narakibateguje mbabwira ko tugiye gukora bibitangaza kandi koko niko bimeze. So ni FIFA Club World Cup 2025 igikombe cy'isi kirarimbanije kabisa kigezaho kiryoshe bwana ari ikigabo cyakindi kinini cyane gipima nk'ibiro 180 kirakisekeje kabisa. Ahangaha rero uko wamenya mu itsinda rya mbere barangije imikino yabo. Ekipe ya Palmeiras mu gihugu cya Brazil yazamutse ku mwanya wa mbere, Inter Miami yazamutse ku mwanya wa kabiri, zose zanganyaga amanota 5. Itsinda rya kabiri PSG yazamutse ku mwanya wa mbere, Botafogo izamukira ku mwanya wa kabiri. Bisobanuye iki Paris Saint-Germain muri kimwe cy'umunani kirangiza izabekina n'ikipe ya Inter Miami ya Lionel Messi azabanganya n'ikipe yavuyemo kabisa ya Paris Saint-Germain. Hanyuma Botafogo ihanganya na Palmeiras, abana gasuzuguro kama ekipe muri Brazil bakagabanye batangire bayahuze nyine nagongane. Groupe C yarayikinye ku munsi w'ejo. Ekipe ya Benfica yarangije itsinze Bayern Munich igitego kimwe ku busa, ni nayo bateguje ngo mwigurire amakoneri birangiriza munsi ku mwanya wa mbere. Bayern Munich irangiza iri ku mwanya wa kabiri mu itsinda D ririmo Chelsea. Ekipe ya Chelsea The Blues yarangije ku mwanya wa kabiri n'amanota 6. Bisobanuye ko Chelsea izakina na Benfica, hanyuma Flamengo akaba ari izakina n'ikipe ya Bayern Munich kabisa. Hanyuma rero uyu munsi ni ikipe n'itsinda E
itahiwe ekipe ya River Plate ifite amanota 4 iri ku mwanya wa mbere. Hanyuma Inter de Milan cyangwa se International de Milano ifite amanota 4 iri ku mwanya wa kabiri. Hanyuma ekipe ya Monterrey iyi niyo kinamo Sergio Ramos ifite amanota 2. Hanyuma Red Urawa Diamonds yo mu gihugu cy'Ubuyapani ikaba ifite amanota ubusa kabisa. Uyu munsi fixtures zihari muri uyu munsi rero kuri rino tsinda, iri tsinda riraza kuba rikina mu masaha y'urukerera ya masaha n'ubundi tumenyereye ya saa 9 za mu gitondo kabisa. Ahubwo munyemerere turebe kuri iri tsinda rindi. Ni tsinda A B C D E tsinda E riribuze kujya ariko barikina ku isaha y'isa isinda F ribuze ko barikina ku isaha y'isa y'isa 3 mu mbabarire. Ririmo ekipe ya Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ifite amanota 4 iri ku mwanya wa kabiri. Fluminense ifite amanota 4 iri ku mwanya wa mbere. Mamelodi Sundowns iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 3. Hanyuma Ulsan Hyundai kabisa mu gihugu cya Korea, South Korea iri ku mwanya wa nyuma n'amanota ubusa. Fixtures ko ziteye rero no munsi nuko ikipe ya Dortmund iribuze gukina na Ulsan Hyundai ibe likely kwikuba kuza kuyitsinda, ko igomba no kuyitsinda. Prediction yacu no kuza kuguhereza ekipe ya Borussia Dortmund kuza gutsinda umukino igahita rwose ni qualifia. Hanyuma Fluminense na Mamelodi Sundowns n'ubundi ino match ndaza kugusaba double chance ya Fluminense kuri ritsinda ni Dortmund to win ndetse na double chance ya Fluminense brother and sisters kabisa. So tuzamuke rero kurya tsinda ribukina ku isaha y'isa 9 za mu gitondo. Ni gitsinda n'ubundi rya gatandatu ekipe ya gatanu Prito ekipe ya Inter de Milan iraza kubikina n'ikipe ya River Plate. Uyu mukino uraza kuba ukomeye cyane. Ni River Plate nayo irakomeye pe, ariko ndaza kugusaba n'ubundi ko Inter de Milan ishobora kwikamata igatsinda n'umukino. Ndagusaba Inter de Milan to win. Hanyuma ekipe ya Red Urawa Diamonds iraza kubikina na Monterrey. N'ubundi ndaza kugusaba Monterrey kuza guscoringa, Monterrey to score 0.5 kabisa, ko iribuze kuba ibona igitego muri uyu mukino. So ku munsi w'ejo rero Juventus izabikina na Man City Real Madrid Salzburg ku munsi w'ejo. Nucikwe na video yo ku munsi w'ejo cyuzuye munsi murenyemerere tube tuzisubikiye ahangaha. Icyakoze ni wibagirwe kutwandikira kuri 0794866332 niyo nimero yacu. Hindura ubuzima utwandikira utubaza icyo bisaba kugira ngo tugushyire muri groupe zacu yaba VIP ndetse na VVIPs. Uretse ko ku munsi wa kwa gatatu tuba dufite collect score yizewe. Dusabe tubaze ngo bisabe iki kugira nze kubona iyo collect score numvishe muvuga. Hanyuma ibindi reka dusubire ubundi. Ndabakunda kuko namwe mwahisemo kudukunda, muhaye muronke abakora ipari mwese kude shop, abatugana mwese mubanguke kabisa, mutwandikira hakiri kare tasubiza hakiri kare akazi tugakore neza 5 kuri 5. Munsharingi ino video munkorere subscribe mezami. Ndabakunda. Ciao.